그 өнгөрсөн хугацаанд 지난번에 녹화가 안 돼가지고 제가 이걸 좀 잘못 눌렀었나 봐요. 그래가지고 좀 문제가 생겼습니다. 그래가지고 좀 지난번에 강의한 것이 녹화가 안 됐어요. өнгөрсөн хичээлээр хэдүүлээ нөгөө хичээл орсон ч гэсэндээ бичлэг нь хийгдээгүй гинэ буруу дарцсан байсан байна. 그러니까 4장 1절부터 이렇게 녹화가 안 된 것 같아요. Дөрөвдүгээр бүлгийн дөрвийн нэгээс хаваад хийгдэж болоог байсан гэж. 그래도 여러분들이 이렇게 다 이렇게 좀 그 필기를 했기 때문에 그걸 참고하셔야 되겠어요. Тэгэхдээ таад манаас тэмдэглэж авсан баг тийм хичээлүүдийг. Тийм чинь гайг бахаа гэж бодож байна. 우리 다 기도하겠습니다. За хамтдаа 거룩하신 залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지 감사합니다. Ариун их эзэн минь танд талархлыг өгье. 저희가 참 연약하지만 하나님께서 그리스도인으로 우리를 부르시고 또 세상에서 하나님의 뜻을 따라 살아가도록 인도하심을 감사합니다. Эзэн минь бид сүлдөрө боловч та биднийг өөрлөгөө дуудаж бас бид нарыг энэ дэлхийгээр таны хүмүүсээр амьдрах боломжийг өгч байгаа юм талаар талархъя. 특별히 몽골에 신학교를 세우게 하시고 또 몽골의 학생들이 이렇게 공부할 수 있는 은혜를 주셨사오니 감사합니다. Ялангуяа та Монголд таны хүмүүсийн төлөө сургуулийг бий болгож бас энэ хүмүүсийг өөрлөгөө удирдах байгаагийн төлөө танд талархал өргөе. 하나님의 도우심과 그 은혜로 말미암아서 우리에게 주어진 이 진리의 말씀이 때를 따라 하나님의 역사를 불러올 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Эзэн минь таны хүслээр таны удирдлагын дагуу таны үйлсүүд энэ газар ч мөн биелэгдэх төлөө залбирanгуйж байна. 이 시간에도 베드로전서의 말씀을 공부할 때 지각을 주시고 성령께서 감동을 주시옵소서. Эзэн минь энэ цагт бид нарнаас суралцах үед та биднэрт ойлголтыг өгч бас таны ариун сүнс бидний хөдөлгөөн удирдах болтугай. 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 또 말씀을 듣는 모든 학생들에게 은혜를 베풀어 주시고 또 통역하는 오강재책 사모님에게도 은혜를 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь таны өмнө ирж байгаа таны үгийг сонсож байгаа хүмүүс болон таны үгийг дамжуулж байгаа бас таны үг хөрвүүлж байгаа хүн нэг бүртээ та хамт байн удирдах болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 에전 예수님 нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 제가 여기 좀 산에 기도하러 왔어요. 그래서 지금 산에서 지금 하고 있습니다. 여기는. 그래서 지금 пастор номд гэртээ биш уулан дээр байгаа юм байна. Залбирахаар явсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ залбирал уулан дээрээс малцчих юм шүү. 인터넷이 지금 끊어지지 말아야 되는데 이게 지금 조금 끊어지게 되면 아주 곤란한데요. 아무튼 잘 됐으면 하는 그런 생각이에요. 여기 나중에 들어오신 분 누구죠? 후술랭 들어왔어요? 후술랭. 후술랭 들어왔어요? 네, 후슬링 들어오긴 했는데요. 지금 준비 중인 것 같아요. 마이크랑 카메라 둘 다 꺼졌어요. 여기 민치카랄이 누구예요 이게? 멘트칼. 뭉구자라갈. 예? 이게 그럼 뭉구자라갈이? 네. 아, 뭉구자라갈 들어왔어요? 뭉구자라갈 예.
생각하면서 들어왔어요, 무자르갈? 나 박사. 어, 우리가 지난번에 우리가 말씀을 쭉 배웠는데요. 사장에는 우리가 고난 중에도 이 그리스도인으로서 이 합당한 삶을 살아야 될 것을 사도 베드로가 재차 권면하면서 그 이유가 Ярил. 무엇인가에 대해서 말씀을 했습니다. За хэдлийн өнгөрсөн удаад болохоор ямар нэгэн асуудал дунд болон эсвэл зовлон дунд байсан гэсэн Христийн хүний хүн гэдэг утгаараа бид нэг хэрхэн тэдгээрээ хүлээж авах талаар үзсэн байгаа тийм. 아, 우리가 고난 중에도 그리스도인으로서 합당한 삶을 살아야 되는 이유, 그것은 어떻게 보면 예수님이 이미 육체의 고난을 받았기 때문에 우리도 그리스도인으로서 합당한 삶을 살아야 된다는 것을 이야기를 합니다. Бидний хүмүүс ямар нэгэн байдлаар асуудалд ордог. Гэхдээ бидний эзэн Иесус ч гэсэндээ адилхан ялгаа авах зовлон бие тахта эдэлж исэн. Тэгэхээр бид нэр тэрийг сансан ч тэр зовлонд бид нэр хариулах одоо зовлонгийн өдөөс хүлээж авах зовлон хүлээж авах бас тодорхой хэмжээний зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. 그것은 예수님이 우리의 옛사람, 하나님을 알지 못하고 죄악 가운데 살아가던 사람을 위해서 십자가에서 죽으시고 또 부활하심으로 말미암아서 우리에게 구원의 생명을 주셨어요. Бидний эзэн өөрийг нь мэдэхгүй, ялангуяа Бурхныг мэдэхгүй хүмүүс бүх хүмүүсийн төлөө загалмай дээр цовлогдоод тэг авралыг үлсийг үүсгэсэн байгаа. 자, 그 일을 위해서 예수님이 고난을 받았기 때문에 우리가 그 은혜를 받은 사람으로서 이제는 그리스도인으로서 옛사람이 아닌 새사람의 모습으로 바르게 살아야 되는 겁니다. Энэ нэгүүлсэл буюу эзний Иесусийн үлсийн төлөө бид нар энэ ивэлийг аль авсан хүмүүс учраас нэг талаараа нөгөө талаараа бид нар Христ итгэлтэй хүмүүс гэдэг үүднээсээ албан асуудалд хандахдаа илүү өөр байх хэрэгтэй. 그래서 그런 은혜를 깨닫고 그 안에 살아가는 모습을 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라 이렇게 권면한 거예요. Бид нар ялангуяа яагаад энэ ивэлийнхээ төлөөх ойлголтыг авч тэгснээрээ хамтдаа нэгэн сэтгэлээр энэ асуудлуудад хандах хэрэгтэй гэдэг талаар ингээд Петр захиж өгсөн байгаа тийм. 같은 마음이라고 하는 것은 예수님이 십자가를 지시는 고난을 당하신 것처럼 그 고난받을 각오로 무장할 것을 이 같은 마음으로 갑옷을 삼아라 그렇게 말씀을 한 겁니다. За энэ адилхан нэгэн сэтгэлтэйгээр буюу ичил сэтгэлээр гэж юу гэлж байгаа гэхээр эзэн Иесус загалмайг үүрэгтэй, зовлон гэдлэгтэй байсан тэр сэтгэлээр гэж байна. 그래서 고난을 받는 사람은 죄를 그쳤다고 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그래서 Энэ Библиэлд харах юм бол үсгэлээрээ зовлон авч байгаа хүмүүс бол аль хэдийн ийм буруутайгаа тэмцэлтэд дийлсэн дуусгасан хүмүүс гэж ингэ хэлсэн байсан. 내가 받은 은혜를 가지고 예수님의 그 은혜를 가지고서 이제는 새 사람으로 합당하게 살아가는 모습은 죄를 그친 사람의 모습이에요. Тэр ялангуяа би авсан энэ ивэл ойлгоод одоо хуучин хүн гэдэг нь аль хэдийн өнгөрөө дахин шинэ хүн бас гэдэг хүлээн зөвшөөрөөд түн шинэ хүнийхээ хувьас зовлонд бэрхшээлд хандаж байгаа тэр хүний байдлыг болохоор гэмээ дуусгасан хүн гэж хэлдэг. 예수 믿는 사람은 예수님과 같은 마음으로 무장을 하고 때로는 고난이 있어도 그리스도인으로서 믿음을 지키면서 살아가는 것이 바른 모습입니다.
За тэгээ Христ итгэлт хүмүүс болохоор Иесус Есүстэй адил бодолтой болоод итгэлээрэж тэр тий мөн адилхан Христ итгэлт хүний одоо зохистой байдлаар аливаа асуудалд хандаж өгөх хэрэгтэй гэдэг дахин сануулж байна. 그래서 4장 2절에도 그후로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라 이렇게 말씀했지요. За ингээд одоо тэгэхээр Петр ном 4-р бүлэг дээр очиж байгаа. Петр номын 4-ийн 2-р эшлэлээр харах юм бол 자, 그래서 육체의 남 тийм болохоор та нар яасан гэхээр энэ нь биеэр амьдрах үндсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл төсөөд тачаалаар бус харин хүний хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм аа гэж хэлсэн 4-2 дээр. 그래서 육체의 남은 때를 지혜롭게 살아가는 방법에 대해서 여기 3절에 너희가 음란과 정욕과 술 취함과 방탕과 향락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 족하도다라고 이렇게 말씀합니다. За тэгэнгүүтээ 3-р эшлэлээр авах юм бол тэгсэн учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар харийнхны хийхийг одоо тийм учраас шинэ бие өмссөн хүмүүс яах гэхээр цаашаа завхаарал, тачаал, согтурал, утга учиргүй найрлан сэнгэх, аригтах, ёс бус шүтэнд мөргөх явдлыг мөргсөн байсан одоо хангалттай шүү гэж хэлсэн. 과거 육체의 부패성을 따라 살았던 그러한 모습들, 그러한 옛사람의 모습들을 이제 끊어버리고 다시는 이제 그 가운데 살지 않는 것이 어떻게 보면 하나님의 뜻을 따라 살아가는 육체의 남은 때를 살아가는 지혜로운 그리스도인의 모습이라는 겁니다. Тэгэхээр одоо энэ дээр хэлж байгаачлан энэ байдлуудыг бүгдийн таслан зогсоогоод дахиад ийм зүйлүүд тултуулдахгүйгээр эдгээр зүйлс бүгдээр өмнөх хүнийх буюу хуучин хүнийх учраас одооноос дахин шинэ биеийг өмссөн гэдэг утгаараа Бурхны үслийн дагуу амьдрах нь жинхэнэ нэг ухаалаг амьдрал гэдгийг хэлж байна. 자, 그럴 때 때로는 과거의 옛사람의 모습으로 살아갈 때 어울렸던 친구들, 또 가족들, 이웃들을 통해서 때로는 그들이 이상하게 생각할 수도 있습니다. Мэдээж хэрэг өмнө нь бид нэр ялгаахгүй хүмүүстэй хамт амьдарч ирсэн тий. Одоо найзууд байна, найзууд ч байсан, гэр бүлж байгаа, хуршигдж байгаа. Гэтэ тэд нар маань өмнөх амьдарч ирсэн амьдралаар амьдарч өмнөх хүний чинь төрхийг чинь мэдэх учраас одоо ингээ өөрөөр амьдрах гэхлээр тэд нар магадгүй гайхаж магадгүй. 아니 옛날에 저렇게 형편없었던 사람들이 뭐 지금은 뭐 거룩한 사람으로 전혀 다른 사람으로 변했네 하면서 비방하는 사람들도 분명히 있을 거예요. Энэ урд нь ийм байгаагүй шүү гэдэг ч юм уу тий. Инхэн гото өөр хүн болцсон байна гэдэг утгаараа хавчих ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингээ тий ийм үгээр идэх ч юм уу торомжлох ч юм ийм тохиолдол гарч ирнэ. 그렇지만 그런 비방에 대해서 신경 쓸 것이 없습니다. 이제 그리스도인으로서 자기의 위치를 지키는 것이 지혜로운 그리스도인의 모습이에요. Ихтэй тэглээгээд тэдгээр зүйлсүүдээр анхаарлаа хандуулахгүй байхын дээр харин одоо би Христийн хүн болсон гэдгийг бүлээн зөвшөөрөөд тэрнэртэй хутгалтахгүйгээр анхаарах байсан дээр. 오히려 이 비방을 당할 때 오히려 그것이 자기에게는 영광이 될 수 있습니다. Эсвэргээрээ магадгүй те хавчигдаад ч юм уу муу хэлүүллээ гэхэд эсвэргээр тэр нь танд магадгүй алдар болох магадлалтай. 그래서 4장 14절에도 너희가 그리스도의 이름으로 축욕을 당하면 복 있는 자로다 이렇게 말한 겁니다. 그래서 자, 10몇 절인가 무슨 14절이요. 14절. 아, 4장 14절이죠. 그렇죠. 4장 14절. За тэгээ 4-14 дээр харна гэсэн гэхээр та нар Христийн нэрээс болж зөвхөгдвээс ерөөлтэй. Яагаад гэвэл алдрын болоод Бурхны сүнс та нарын дээр оршдгоо гэсэн. 아멘. 우리가 세상에서 예수 믿는다고 또 삶이 새로운 사람으로 과거에 죄를 짓던 불신앙의 모습들을 다 버렸다고 해서 비방하지만 오히려 그것이 내가 그리스도인으로서 합당하게 살고 있는 증거입니다.
Бид нэр одоо энэ зөвхөг тэгэх гэж Библиэр орчуулсан боловч ингэж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр маш энгийнээр арах юм бол бид нэр урд нь бурхангүй сүсэггүй найдваргүй ухуургүй ингэж амьдарч ирсэн энэ амьдралаа орхисон чинь хүмүүс орхилоо гэдэг ингэ зүгч байгаа гэж. Гэхдээ энэнээс болоод шантрахгүй ягаад тэлээрээ эцэст нь ерөөлөг байх гэж байгаа гэдэг утгаараа ингэдэг 14 дээр сануулсан. Тийм учраас би Христийн хүн болж уугүй гэдэг чинь хүмүүс таныг ингээд зүгч ийн гэвэл та Христийг болсон байна гэдэг гэрчилж байгаа гэрчлэл гэж ойлгож болно гэсэн. 자, 판단하는 것은 분명히 하나님이 하실 겁니다. За мэдээж хэрэг энийг эцсийн дүндээ хэн зөв шүүхлээр эзэн бурхан л шүүнэ. 그래서 4장 5절에 걔네는 좀- 그렇게 말씀했죠. 4장 5절 그들이 산자와 죽은 자를 심판하기로 예비하신 이에게 사실대로 고하리라 이렇게 말씀했죠. 그래서 4-5-ыг арах юм бол бас тэгсэн. Гэвч тэд амьд ба үхэгсдийг шүүхэд бэлэн байгч түүнд тайлах болно гэж хэлсэн. 그 4장 6절에는 그런 말씀했죠. 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다. 그래서 제가 지난번에 이거에 대해서 설명을 했습니다. Тэгээд одоо 4-6-ыг харах юм бол энэ сайн мэдээ гэдэг зүйлүүд нь мөн үхэгсдэд хүртэл тунхаглагдсан гэж хэлсэн. 자, 죽은 자들에게 복음이 전파됐다고 할 때, 자, 요 사람들은 영이 죽은 사람들이에요. 영이 죽은 사람들에게 хэлж байгаа 복음이 үхэгсдэд гэдэг нь 전파되었다. сүнсээр үхсэн хүмүүс. 그러나 이 사람들이 어떻게 보면 나중에 예수 그리스도로 말미암아서 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이라 안 가보니까 영이 복음을 들을 때 살아났다는 것을 알 수 있습니다. Тэгээд дараад нь энэ ч гэсэлэр шүүрцмэлээс дараад нь сүнс дотор амьд байна гэж ингээд 6-гийн сүүлд гарч байгаа. Энийг харахаар эхний хэсэг дээр байсан сүнс гэдэг зүйл хүмүүл байж болох ч гэсэндээ сайн мэдээг авах үед тэр дахин ам ордог гэдэг мэдэж болно. 그런데 이 말씀 속에는 어떤 의미가 담겨 있냐면 우리가 다 과거에 죽은 자들이죠. 죽은 자들인데 복음을 통해서 새로운 사람이 되었지만 새로운 사람이 되었어도 과거의 모습을 버리지 않는 사람들, 그러한 사람들은 육체로는 하나님의 심판을 받습니다. 많은 고난이 다가올 거예요. 그러나 믿음으로 살아가는 사람은 당장은 육체의 고난을 당해도 미래는 하나님의 큰 축복 가운데 있다는 것을 암시하고 있습니다. Энэ агуулга юу гэсэн утгатай гэхээр бид нэр анханасаа угаасаа өгсөн байж байгаад сайн мэдээг хүлээж авсан. Гэхдээ сайн мэдээг хүлээж авсан боловч явандаа яаж нэг гэхээр дахиад дахиад эзнээс холдоод ирэх тохиолдлуудыг хэлж байгаа гэсэн. Хэрвээ тийм тохиолдол гарлаа гэхэд эдгээр хүмүүс махбод дотроо шүтгэлийг аавна гэдэг нь махбод дотроо янз бүрийн зовлон бэрхшээл ийм цөлийн байдлуудаар замуудаар явах ч гэсэндээ дараад нь байх болно гэж хэлсэн. 우리가 언젠가 다 이렇게 하나님의 심판으로 다 쓰러지게 될 날이 올 겁니다. 그렇지만 우리의 영은 하나님 앞에 가서 영원토록 하나님과 더불어 살게 될 겁니다. Бид нэр мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээний эзний шүүлтийн өмнө очино тий. Тэгээд гэхдээ магадгүй шүүлтээр очиод бидний махан би одоо унж болно. Гэхдээ сүнслэг биеэр бол мөнхөд ингээм амьдрах болно гэж хэлсэн. 또 주님이 재림하시면 우리가 다가오는 주일날 부활절을 한국에서는 지키는데 그 부활의 능력으로 말미암아서 우리의 육체도 살아나서 우리의 영과 육이 하나가 되어서 영원토록 하나님과 더불어 살게 될 겁니다. Тэгээд одоо бид нэр удахгүй нэг амьсны бариад тэмдэглэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэ тэрэн дээр ч гэсэн дахин ингэж яриад те. Ютач эзэн Есүс дахин ирэх үед түүний амьлалтын хүчээр нь бид нэр дахиад мөнхөд эзэнтэй хамт тэр хүч дотор ингээм амьдрах болно гэж хэлсэн. 부활이라고 하는 것은 죽었던 육체가 신령한 몸으로 살아나는 것을 부활이라고 그래요.
За энэ дэр амьлалт гэдэг нь болохоор чинь өгцөн байсан бие те алдрын биед амьлахыг ингээ хэлж байгаа гэсэн. 자, 부활체는 죄가 없습니다. За дахин амьлах үед яг хөглөрөө тэнцээ гим гэдэг зүйл яригдахгүй. 왜 그럴까요? 이미 육체는 Яагаад 죄값을 치렀고 이제 하나님의 능력으로 새롭게 변화된 육체이기 때문에 그 육체는 더 이상 죄가 없어요. яагаад тэгэхээр бид нэр одоо энэ дэлхийд амьдарч байгаа энэ бие болохоор чинь аль хэдийнэ гимээс болоод эзний шүлтийн өмнө унах болно. Гэхдээ эзний дахин амьдлуудаар бид нар дахин амьлах үед тэр бие бол алдрын өөр биесүүд байх болно. 또 부활체는 다시 죽지 않습니다. Тэгээд амьлсан дахин амьлах үед тэр дахин үхэн гэсэн бол байхгүй болно. 또 부활체는 거룩한 모습을 가지고 있습니다. 거룩한 육체예요. Мөн дахин амьлах тэр алдрын биесүүд болохоор ариун биесүүд байх болно. 성경에 보면 예수님의 모습을 보면 이 부활체의 모습이 어떤 모습인지 한번 대충 살펴볼 수가 있어요. Хэдүүлээ тэр дахин тэр амьлалын хүчээр дахин амьлах үед би ямар болох вэ гэдгийг хэлээ. Эзэн Есүс амьлсан одоо тэр байдлуудаас бас харж болно. 자, 먹을 수도 있고 먹지 않을 수도 있습니다. Тэгээ мэдээж тэр бие болохоор чинь идчих болно, идэхгүй шиж болно. 또 시간과 공간을 초월해서 움직입니다. Тэгээ бас харах юм бол цаг хугацаа юм уу, газар орон байрыг тэг цаг хугацаа болон тэр газар байршлигч гэсэндээ тэднээс хамаарал болно гэсэн. 거룩하고 존귀한 육체를 갖게 됩니다. За тэгээ бас ариун мөнгө тэг илүү цэвэрхэн тэг ийм байх болно. 또 하나님과 더불어 영원히 살게 되는 거예요. Тэгээ мөн тэр биеэрээ бид нэр бурхантай мөнхөд амьдрах болно гэсэн. 자, 그렇기 때문에 언젠가 우리가 예수 믿는 사람들은 이렇게 신령한 몸으로 그 육체가 죽었던 사람들이 다 살아나고 또 살아있는 사람은 휴거라고 그래서 또 새로운 몸으로 변화되어서 우리가 영원토록 하나님과 더불어 살아가게 될 겁니다. За одоо энэ чи харах юм бол бид нэр хэзээ нэгэн цагт те энэ биеэр дээр шинжлэх болно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр шинжлэгдсэн энэ бие дотроо бид нэрээ хамтдаа мөнхөд ингээд хаанчлал дотор байх болно гэж хэлсэн. 이 부활이라고 하는 것이 우리 다가오는 이제 부활절에 대해서 제가 잠깐 얘기하는데 부활이라고 하는 것은 우리 예수 믿는 사람들에게는 우리가 죄의 권세에서 해방되었다고 하는 뜻이 있습니다. 다시 한 번만 마지막 부분은 잠깐 죄의 끊어졌거든요. 권세에서 해방되었다. 네네. За одоо нэг удахгүй дахин амьсны баяр болгож байгаа болохоор хэдүүлээ бас энийг ингээд халтгаа ярьчих гэсэн. За тэгээд амьсны баяр болохоор чинь ямар учиртай вэ гэхээр Христ итгэлтэй хүмүүсийн бидний хувьд болохоор чинь гемийн боолчлоос чөлөөлөгдсөн гэсэн үг юу сагуулж байгаа. 또 사단의 권세에서 해방되었다는 뜻이에요. Бас нөгөө талаараа сатаны эрх мэдлээс чөлөөлөгдсөн гэсэн үг байна. 또 사망의 권세에서 이겼다는 증거입니다. За бас үхлийн хүчийг ялсан гэсэн бас баталгаа болж байгаа. 또 예수님과 더불어 우리도 영원토록 이 부활의 능력으로 살아가게 될 것이다라는 증거예요. Бид ч гэсэндээ эзэн Есүстэй адилаар бид ч мөн түүнтэй адилхан яг ингэж амьлуулагдаж яг түүнтэй ижлэг мөнхөд хамт байх болно гэсэн бас баталгаа болж. 그래, 이 부활 신앙은 우리에게 참으로 중요한 겁니다. Энэ амьлалтын одоо итгэл гэдэг энэ зүйл тийм биднээс үнэхээр чухал зүйл. 그렇기 때문에 우리가 이 부활의 은혜 안에 살아가게 되는 것 이거만큼 참으로 축복된 삶이 없습니다. За тэгэхээр бид нэр энэ амьлалын тийм эрүүл дотор амьдарч ийн гэдэг нь энээс л эрүүл гэж байхгүй.
그래서 우리가 음. 다가오는 이 부활절, 우리가 이 부활의 은혜에 참여하도록 힘을 써야 됩니다. 몽골에서도 부활절을 언제 하죠? 몽골이요? 네. Одоо ингээ болоход Монголд амьдлын байр хязээ болох юм бол чуулган болохоо өөрөөр байгаа бах тий. Сарын бүтэн санд. Энэ бүтэн сайн дөө. Манайхаас энэ бүтэн сайн дөө. 이번 주일날 대부분 할 것 같아요. 아, 그래요. 예, 우리 지금 그 한국에서도 이번 주일날이 부활절이기 때문에 이번 주간이 고난주간, солонгоч бас энэ л байна. 우리가 이번 주간을 고난주간이라고 하죠. 그래서 우리가 지금 여기 산에 이렇게 좀 한 주간 기도하러 왔어요. 그래서 그리고 нэг одоо энэ 7 хоног төгмөлөд зовлонгийн 7 хоног өрүүлж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр пастороос яг тэр утгаараа олон дээр гараад ирсэн залбирч байна гинэ. 그래서 여러분들도 이렇게 좀 고난주간이라든지 이럴 때 특별히 이렇게 기도하러 가는 거 참 좋습니다. Ялангуяа энэ одоо зовлонгийн 7 хоногт хэдүүлж гисэн бас та нар манаас мөн адил юм залбирал дээр нөлөө цаг гаргаад тий тусгай цаг гаргах нэг чухал шүү. 여기 산에 와 보니까 아주 그 뭐라 그럴까요? 지금 추워가지고 물도 좀 얼고 그다음에 그래서 내가 좀 이제 혀가 이렇게 지금 여기가 좀 얼얼해요. 아직도 지금 뭐가 좀 조금 좀 날씨가 풀어지긴 하지만 그래도 밤에 상당히 춥더라고요. Одоо нэг Солонгост 원래 самбасаны 이때쯤이면 엄청 따뜻해지는 시기 아닌가요? 근데 산에는 여기 그 우리가 있는 산은 좀 산이 깊어서 그래도 산이라서. 그런 게 좀 많이 없어요. Одоо нэг мэдээж хэрэг ирж байгаа цаг болж байгаа. Гэхдээ доктор болохоор уул руу гэхлээр уулын нэг гүн рүү ордог гинэ. Тэг гүн рүү орох тусмаа хүйтэн байгаад гинэ. Ус ч гэсэн бас хөлдсөн хэмжээ байдалтай. Тэгээ шөндөө бас нэлээд хүйтэн байгаад байгаа. 그래도 여러분들도 이렇게 이 고난주간 생각하면서 기도하러 가는 거 참 좋습니다. 그래서 Та нар бас одоо ял зовлонгийн 7 хоног гэдэг утгаар тий илүү жоохон тусгайлан ингээ авч үзвэл илүү сайн шүү. 그리고 여기 이제 7절부터는 만물의 마지막 때를 살아가는 성도의 그 삶의 사서에 대해서 또 권면을 합니다. 7절부터 11절에. За илүү цааш явах юм бол 4-ийн 7-оос 11-ийг харахлаарэ ер нь бол бүх зүйлийн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа хүмүүсийн талаар яах талаар ингээ зааж өгсөн агуулга байна. 마지막이 다가왔을 때, 자, 마지막의 모습들을 우리가 마태복음 24장이나 여러 곳에서 이 말세의 모습들을 보게 됩니다. За хэдүүлээ эцсийн өдрийн талаар бодыг хийх юм бол Матай 28 дахь бүлгийг харж болно. Тэгээ тэрэн дээр харах юм бол янз бүрийн зүйлс ингээд тохиолдно гэсэн байгаа. 자, 마태복음 24장에 보면 이 말세의 징조들이 많이 일어나죠. 14장인가 무슨이? 마태복음 24장에 말세의 징조에 대해서 많이 들어왔죠. 말세의 징조. 24장. 네네. 그래서 마태 24장. 24 дугаар бүлэг дээр Матай 24 дугаар бүлэг дээр янз бүрийн одоо зүйлс болох талаар хэлсэн байгаа. 사람의 미혹을 받지 마라 그랬습니다. 거짓 선자들이 많이 일어난다고 그랬습니다. За тэрэн дээр харах юм бол хүнд битгий хуурдагдаарай гэсэн хуурамч иш зүйлч нар их гарна шүү гэж хэлсэн. 또 세상이 혼란에 빠질 것을 난리의 소문, 전쟁의 소문, 지진과 기근의 소문이 들려올 것을 얘기를 했지요. Тэгээд дэлхийн ийм их замбраг болно гэсэн тий. Тэгээд газар хөдлөлт сонсогдно, дайн сонсогдно гэсэн. 자, 그런가 하면 유다서에는 그 말세의 모습을 노아 시대와 같고 소돔 고모라 시대와 같다라고 표현을 했습니다. Тэгээд тэрийг үсгэлээр бас энэ эцсийн үеүүдийг болохоор Ноагийн өдрүүд шиг бас Содом Гоморагийн өдрүүд шиг гэж ингэж зүйрлсэн.
사고 팔고 시집가고 장가가고 자, 이러한 모습들이 말세에 두드러진 모습이에요. 오로지 거기 육체를 위해서 살아가는 모습들이 전개될 것을 이야기를 하고 있죠. Мэдээж хэрэг зөндөө олон юм сандраг зүйл болох ч гэсэндээ хүмүүс энэ үеүүдэд тэдгээр үеүүдэд ялгаа авахгүй худалдан авч зааж гэрлэж тэ нөхөрт гарч шингэжсэнчлэн яг тийм үеуд ч гэсэндээ үргэлжлсээр байх болно гэдэг хэлсэн. 특별히 소돔 고모라의 죄악은 이 소도미스트라고 하는 동성연애입니다. 이러한 죄악들이 마지막 때에 나타날 텐데 지금 전 세계적으로 이 동성연애 이런 폐역한 죄가 아주 그냥 진보적인 잘못된 사람들로 인해서 전 세계적으로 아주 법을 만들고 또 그대로 막 끌고 나가는 어처구니 없는 일들이 발생을 합니다. 지금. Тэгээ Содом Гоморагийн үе тархин бид нар Содомын одоо захирчсан хаан нь ижил хүстэн гэж ингээд байсан гэж үздэг гэж. Тэгэхээр энэ мэдчлэн одоо ч гэсэн ялгаа авахгүй яг тэр үе дэлхийд даяар ингээд одоо ижлэгэн болж эхэлж байгаа. Тэ хүмүүсийн байж боломгүй зүйлсүүдийг байдаг юм шиг ярьдаг ийм үе ялгаа авахгүй ирсэн байгаа. 또 디모데후서 3장 1절 5절에 보면 말세를 고통하는 때라고 그러죠. За 2 Тимот 3-ын 1-ээс 5-ыг гарах юм бол бас тэн дээр эцсийн үедэд юу болох талаар байж байгаа. 많은 사람들의 사랑이 식어지고 무정해지고 그런 모습들이 어떻게 보면 철저한 이기주의, 개인주의가 팽배해질 것을 예고하는 메시지라고 할 수 있습니다. За тэгээ ялангуяа өөрийг төв тавьсан үзэл тэгээ өөрийн бодлыг чухалчилсан үзэл гараад ирэхлээрээ эцсийн үедэд хүмүүсийн хайр хүртэл хүрнө гэдэг хэлж өгсөн байна. 이런 만물의 마지막 때를 살아가는 지혜로운 성도의 모습은 여기 7절에 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 그랬죠. За ийм үеүүдэд одоо өөрийнхөө байр суурийг хадгалаад амьдрах ёстой жинхэнэ ухаалаг итгэгч нар яах ёстой гэхлээрээ 2-р Петр 4:7 гарах юм бол энэ дээр болохоор бодлоготой, залбиралтай эрүүл байгаарай гэж хэлсэн. 정신을 차리라고 하는 것은 분별하고 어떻게 보면 깨어 있으라는 뜻입니다. За энэ бодлоготой гэдэг нь болохоор чинь ялган салгах чадвартай. Тэгээ юу зөв юу муу ялган салгах чадвартай буюу нөгөө талаар харах юм бол сэргэг байгаарай гэсэн үг. 근신이라는 단어도 세상의 이런 죄악된 모습들을 살피고 그런 모습에 우리가 미혹받지 않도록 그런 모습에 끌려가지 않도록 자기 자신을 지키라는 뜻이 거기 담겨 있습니다. За бас энэ бодлоготой гэдэг үгэн дээр болохоор альва зүйл дээр зөв буруу ялган салбахдаа өөрлөгөө бас анхаарад өөрийгөө хянаарай гэсэн утгаас явж байгаа. 자, 그리고 그리스도인들은 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑하라고 그랬어요. За бас дараад нь 8-ыг харах юм бол ялангуяа Христ итгэлт хүмүүс юу юунаас илүүгээр бие биенийгээ халуунаар хайрлах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 왜 그러냐면 마태복음 24장 12절에는 그런 말씀이 있습니다. 불법이 성함으로 사람들의 사랑이 식어질 것이라고 그랬습니다. 마태복음 우선 24장 몇 절인가요? 12절이에요. 마태복음 24장 12절. Матай 28:4-ийн 12-ыг харах юм бол бас тэгсэн ёс бус явдал өснөөс болоод олон хүмүүсийн хайр хүрнө гэж байгаа тэрнээ. 그래서 이 마지막 때는 성도가 서로 사랑하는 것이 자신을 지키는 모습이고 사명을 감당하는 모습이라는 것을 이렇게 권면하는 겁니다. 뜨겁게 서로 사랑하라는 메시지가. Тэр ялангуяа Христ итгэлт хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалаарай гэдэг утга нь юу хэлж байгаа гэхээр энэ дотроос харилцсан биенийг хайрлах хэрэгтэй гэдэг хэлж өгч. Хамгаална гэдэг нь хайрлна гэсэн утга байна. 요한일서 4장 9절로 10절에도 우리가 하나님의 사랑을 가지고서 다른 영혼을 불쌍히 여기고 사랑하는 그것이 올바른 그리스도인의 모습이라고 하는 것을 사도 요한은 이야기를 합니다.
Тэгээ нэгдүгээр Иоанн 1-ээс хаажаа шивжүүл аюу. 4장 9절 10절이요. Нэгдүгээр Иохан 4:9-өөс 10 дээр харах юм бол бас илж хэлсэн байгаа. Хайрын талаар. 그렇기 때문에 우리가 그리스도인으로서 이 마지막 때를 살아갈 때는 어떻든지 간에 Энэ дээр юу гэхээр бид нэр түүнийг эхлээд хайрлаагүй, эхлээд бурхан өөрөө биднийг эхлээд хайрлсан гэдэг санах хэрэгтэй гэсэн. 자, 이 4장 아까 9절 11절이 아니고 4장 11절 12절이에요. 9절 10절 말고 11절 12절이요? 예, 제가 잘못 얘기했어요. 네. Саяны агуулга болохоор энэ 1-р Иохан 4-ийн 11 12-ын биш үү? 11 12-ыг засаарай гэнэ. 여기서 읽을까요, 목사님? 예, 그거 좀 한번 읽어볼까요? 네, за би эндээс 11 12 уншия. Хайртууд минь Бурхан биднийг ийхүү хайрласан бол бид ч бие биенээ хайрлах учиртай. Хэн ч хизээж Бурханыг хараагүй. Хэрэв бид бие биенээ хайрлавал Бурхан бидний дотор байж түүний хайр бидний дотор төгс болно. 아멘. 서로 대접하기를 원망 없이 하라고 그랬죠, 여기. 4장 9절 말씀에. За 4:9-ийг бас харах юм бол энэ дээр юу гэсэн гэхээр Бурханы хайр биднэрт илчлэгдсэн гэж хэлсэн. 우리 그리스도인들은 남을 대접하는 것이 참 중요한 모습이에요. За харин 1-р Петр 4:9 дээр юу гэж байгаа гэхээр хоорондоо гомдол тавихгүй туршламжтай байгаарэ гэж хэлсэн. 자, 예수님도 마태복음 20장 28절에 예수님이 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다고 그랬지. За эзэн Есүс бас өөрөө тэгсэн тийм. Эзэн Есүс ч бас ялгаахгүй үйлчлэлийг авахгүй ч биш харин бусдад үйлчилж өгөхийн төлөө ирсэн гэж хэлсэн. Матай 20:28 дээр харах юм бол 그래서 그리스도인들이 서로 대접하려고 하는 모습은 그것은 어떻게 보면 말세를 살아가는 성도의 지혜로운 모습이에요. тийм тэрнтэй адилхан итгэж хүмүүс хоорондоо бие бинийгээ зарчламжтай хандж байгаа гэх юм бол энэ нь эцсийн үеүүдэд хийгдэж байгаа эцсийн үеүүдэд та нар хийж байгаа ухаалаг алхмуудын нэг гэсэн үг. 그런가 하면 10절에는 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 받은 선한 청지 같이 서로 봉사하라고 그랬습니다. Бас цааш нь 1-р Петр 4-ийн 10 дээр харах юм бол хүн бүр хүлээж авсан бэлгээрээ бие биендээ Бурханы олон төрлийн нэгүүлслийн сайн нэрвууд шиг үйлчлээрэй гэсэн. 하나님이 우리 각자에게 은사를 줬어요. 그 은사를 가지고 특별히 여기 선한 청지기는 뭐냐면 주인의 재산을 관리하는 사람이 청지기입니다. 그런데 선한 청지기는 주인이 나에게 맡긴 것을 가지고 그것을 가지고 주인이 기뻐하는 일처럼 주인이 원하는 것처럼 봉사하고 섬기라는 뜻이에요. 그러니까 우리 각자가 그리스도인들이 하나님이 우리에게 맡겨주신 것을 가지고 하나님이 기쁘게 받으시는 일을 모든 사람들 앞에서 행하는 것, 이것이 마지막 때를 지혜롭게 살아가는 성도의 모습이에요. Одоо энэ дээр харах юм бол Бурхан биднээс янз бүрийн бэлгийг өгсөн гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр тэр бэлэг болгон дээр нь одоо 10-ын сүүлд дээр харах юм бол нэгүүлсэн сайн нэрвууд шиг гэж хэлсэн. Тэр няруу хүн гэдэг бол харилцан няруу хүн гэдэг бол Бурханаас өгөгдсөн няруу хүн гэдэг бол эзнийхээ даалгаж өгсөн зүйлсүүдийг цаг тухайд нь яг яс ингээ хийдэг хүмүүсийн няруу хүн гэж хэлдэг. Тэгээд ялангуяа няруу хүн эзэн байсан ч байгаагүй ч өгөгдсөн зүйлсүүдээр итгэмжтэй байдгийн адилаар энэ дэр мөнгө ялгаагүй юу гэж хандах вэ гэхээр бид нэр өгөгдсөн бэлгүүдийнхээ хүрээнд эзнийг баярлуулах үйлсүүдийг хийж бие биендээ үйлчлэх ёстой гэдэг хэлж байна. 또 여기 11절에는 누가 말하려고 하면 하나님이 말씀하시는 것 같이 하라고 그랬습니다. За дараа 11 дээр харах юм бол Бурханы хэлсэнчлэн хийгээрэй гэсэн тийм.
그러니까 어떻게 보면 우리가 어떤 이야기를 할 때도 우리의 기준을 무엇으로 삼을 거냐. 하나님의 말씀을 기준으로 삼아서 그 말씀에 합당한 말을 번면하고 또 그 합당한 말씀대로 살으라는 뜻이에요. Мгм. За энэ дээр болохоор бид нар юу гэлсэн ч бай, альва зүйлийг хийсэн ч бай, танд нэг цензур хийх хэрэгтэй байгаа бол тэрийг та Бурхны үгэн дээр тавьж ингэ цензурлаж хийгээрэй гэж хэлсэн. 또 누가 봉사하려고 하면 하나님이 공급하시는 힘을 하는 것 같이 하라고 그랬습니다. Хин нэгэнд хэрвээ тэ сайн дураараа үйлчлэх гэж байгаа бол тэр ч гэсэн мөн адилхан үгэн дээр цензур тавиад Бурхны хийсэнчлэн хийгээрэй гэсэн. 그러니까 어떤 일을 우리가 할 때 하나님이 공급하시는 힘이라고 하는 것은 뭐냐면 하나님의 은혜를 힘입어서 하나님의 도우심을 가지고 때로는 다른 사람을 섬기고 다른 사람을 위해서 봉사하라는 그런 뜻이에요. Мгм. За тэгэхээр энэ юу судалтай гэхээр ямар ивэл дотор байгаа гэдэг санаад Бурханаас тусламжийг аваад бас бусдыг гэсэн сэтгэлээр ингээ өгүүлдэг хэрэгтэй гэдэг хэлсэн. 왜 그러냐면 사도 베드로가 이렇게 권면하는 것은 사람들이 일반적으로 봉사할 때 시험에 빠지는 사람들이 있습니다. 왜 그러냐면 내 거 가지고 내가 했다. 내 것을 가지고 했다. 그런 생각을 가지고 때로는 시험에 빠지는 사람이 있는데 그렇게 하지 말라는 거예요. 그래서 Яагаад энийг загч нэг гэхээр Элч Петрийг харахад тухайн үед хүмүүс мэдээч хэрэг нөө сайн дураар туслах ийм зүйлсүүдийг хийдэг байсан. Гэхдээ ингэж хийж явах явцдаа хүмүүс яшин гэхээр би хийсэн, миний хийсэн зүйл гэх мэтчлэн ингээд одоо өөрийгөө ямар нэгэн байдлаараа сорилтонд ингээ оруулж ирсэн тохиолдлууд байсан гэж. 그래서 나도 이렇게 가만히 들여다보면 무엇을 해놓고서 알아주지 않을 때 섭섭한 마음이 들고 시험에 드는 사람들을 많이 봤어요. Тэгээ ер нь одоо ч гэсэндээ ийм зүйл байдаг гэж жоохгүй пастор ажиллаж байгаа ч гэсэндээ би хийсэн юм шиг ярьдаг. Тэгээд хэн нэгэн хүн тэрийг нь тийм үгээд мэдэж өгөхгүй эсвэл одоо цаашаач өгөхгүй ч юм уу ингээд ирэхлээр давчураад гомдлоод ингээд явдаг хүмүүс байдаг. 그 시험에 드는 것은 하나님 주시는 어떻게 보면 하나님이 공급하시는 힘으로 하지 않기 때문에 시험에 드는 겁니다. Энэ яагаад хүмүүс өөрдгөө шалгалтанд сорилтонд ордог вэ? Ийм байдалд яагаад ордог вэ гэхээр хүмүүс Бурхны өгөгдсөн хүчээр хийж ийн гэдгийг ойлгохгүй учраас нөгөө талаараа Бурхантай хамт хийхгүй өөрөө л хийж ийн гэсэн юм бодолтой байгаа учраас ийм бодол төрдөг. 자, 사도 바울이 그랬지요. 나의 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 그런 표현을 썼습니다. Би Илч Паулоос гэсэн би одоо байгаа нь эзний ивэлэр байна шилсэн. 그래서 여기 디모데전서 1장 14절에 이런 말씀을 했습니다. 자, 1장 14절 우리 주의 디모데전서 1장 14절이요. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였다 하면서 15절, 16절 이렇게 쭉 이렇게 기록을 해놨어요. 그러면서 16절에는 내가 그를 입은 까닭은 이런 표현을 썼어요. 그래서 사도 바울이 사역을 할 때도 내가 받은 하나님의 은혜에 붙들렸어. 그 은혜를 가지고 사명을 감당하는데 하나님의 능력과 그 은혜는 내 것이 아니라 하나님으로부터 주어졌다고 하는 것을 이렇게 고백한 겁니다. Тэгэлж Паулус ингэж энэ дээр хэлсэн Петр номын 14-өөс ингэж цаашаа үргэлжлүүлээд харах юм бол 14 дээр ингэсэн. Эзний маань нэгүүлсэл Христ Иесус дэх хайр ба итгэлийн хамт бэлхэж байна гэж хэлсэн. Цааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлээд харах юм бол 16 дээр мөн гэсэн гэхээр эхлээд Иесус надад өршөөлийг үзүүлсэн гэж хэлсэн. Надад нэгүүлсэн твшээрээ харуулснараа би өршөөлийг авсан юм гэж хэлсэн. За тэгээд цаашаа нэг арах юм бол гарч байгаачлан ялангуяа ивэл дотор
буюу би өгөгдсөн ивэлээр нь эзнээс авсан төрүүлж авсан тэр ивэлээр нь энэ надад хариуцуулсан үүргийг биелүүлж амьдарч байгаа хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь их ингэж чухал байгаа гэдгийг сануулж байна. 그렇기 때문에 우리가 말세를 지혜롭게 살아가는 사람은 하나님이 공급하시는 힘으로 하나님의 능력을 힘입어서 그 은혜를 붙들고 우리가 이렇게 봉사하는 일도 해야만이 시험에 빠지지 않고 자신을 지킬 수가 있는 겁니다. Тэгээд бид нар ч гэсэн ялангуяа энэ эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа итгэж хүмүүс, ухаалаг хүмүүс юу яах ёстой гэхээр надад өгөгдөж байгаа энэ хүч бол Бурханаас өгөгдөж байгаа хүч гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөөрөө одоо үйлчлэхэд ч тэр альва зүйл төр хийхэд ч тэр энэ хүлээн зөвшөөрөлт нь тань дотор байх юм бол та альва сорилтонд ороод байхгүй гэдгийг сануулсан. 자, 이제 여기 12절로 19절 말씀에 장차 큰 고난이 다가올 것을 사도 베드로가 이야기를 합니다. За цаашаа Петр номын 4-ийн 12-оос 14 хэдэл орох гэж байгаа. За 4-ийн 12-оос 19 руу орохдоо ирээдүйд асар хүнд одоо тэгээ том зовлон ирэх гэж байгаа гэдгийг Петр сануулж хэлж өгч байгаа. 그러면서 그 고난이 다가올 때 그 고난을 어떻게 준비하고 대비해야 되는지 그 대비하는 자세에 대해서 먼저 이야기를 합니다. Энэ ирээдүйд болох гэж байгаа зүйлийн талаар ярьж байгаа гэдэг утгаараа тийм учраас энэнд хэрхэн бэлтгэгдэх ёстой вэ? Энэнд хэрхэн бэлэн байх ёстой гэдэг талаар Илч Петр хэлж өгч байна. 자, 그래서 12절에 그 고난에 대해서 어떻게 대비를 하느냐면 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일을 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라고 그랬습니다. За 4:12-ыг арах юм бол энэ дэр гэсэн хайрт хүмүүс минь та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтыг та нар ямар нэгэн хачирхалтай юм тохиолдсон мэт бүг ахаас. 자, 우리가 일반적으로 큰 시험이 다가와서 우리가 고난 중에 있을 때 예수 믿었더니 왜 이런 고난이 다가왔을까? 의구심을 가질 때가 있어요. Бид нэр бас ялгаа байхгүй амьдарч байгаа үед санаандгүй янз бүрийн асуудлууд гарч ирдэг, асуудлууд, сорилтууд, зовлонгууд гарч ирэх үед итгэсэн чинь яагаад ингэж юм бол гэх гээд байдаг. 또 다가오는 그 시험이 여기 불시험이라고 그랬습니다. 불시험은 어떻게 보면 불로서 태우는 그 시험은 사람으로서 감당하기 어려운 큰 고난이 예비된 거라고 하는 것을 우리가 읽어볼 수가 있죠. За тэгээ энэ дэр бас энэ одоо зовлон сорилт гэдээ ярихад бас нэг өөр харин 12 дээр ярьж байгаа болохоор чинь тэгэхээр сорилт гэдэг үгний өмнө талд нь мөн галт гэдэг үгийг оруулж өгсөн ба. Тэгэхээр галыг хүн чөлөөтэй барьж чадахгүй энэ чадахгүйтэй адилхан галт гэдэг үг ороод ирэхлээр байцаахан аргагүй гэсэн утга буюу жирийн гэдгээс илүү одоо хүндрүүлсэн буюу хүнд асуудлууд гэсэн утгыг гэж оруулж өгч байна. 이것을 이상히 여기지 말라고 그랬습니다. 이상히 여기지 말라. 이런 시험은 энийг ийм одоо гайх гэж яахгүй. 자, 이상히 여기지 말라고 하는 것은 하나님을 신뢰하고 하나님께서 분명 뜻이 있어서 우리에게 이런 시험이 다가왔을 것이다. 그렇게 생각하라는 거예요. Тэгээд бүү сонин юм шиг сонин гэж бодох гэж байгаа учрын юу гэхээр ирж байгаа зүйлийг харахтаа эзэн бурхандаа итгэн найдаад эзэн бурханаас надад ийм зүйл ирж байгаа юм байна гэдээ эзэн рүү хандаарай гэж хэлсэн. 우리가 여기 말씀에서 왜 이런 큰 시험이 다가올까? 그 시험의 이유를 우리가 살펴볼 수 있는 말씀이 여기 12절에 기록이 되어 있습니다. 12절에 무슨? 그렇죠. 이제 지금 설명하는 12절에 왜 시험이 다가올까에 대한 그 이유가 여기 다 기록이 되어 있어요.
За тэгээ 12-ыг эдлээ дахиад ажиллах юм бол энэ дээр яагаад тийм том золон тий том сорилт ирэх гэж байгаа юм бэ гэдэг талаар тайлбар нь 12 дээр өөр байж байгаа. 여기 먼저 사랑하는 자들아 그렇게 했지요. 사랑하는 자들아. хамгийн ихэндээ болохоор хайрт хүмүүс минь гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. 하나님이 당신의 자녀들, 사랑하는 자들이 고난 가운데 실패하고 넘어지는 것을 기뻐할까요? За бурхан одоо юу гэдэг те өөрийнхөө хайртай хүмүүс дээр те гал мэт юм хүнд асуудлууд ч юм уу хүнд сорилтууд ирэх үед тэрийг хараад бурхан баярлах болов хайртай хүмүүс нь ингээд сорилтын дунд байхыг харахтаа 그렇지 않죠. ихэхгүй шүү дээ те. 사랑하는 자들아라는 표현은 분명 이러한 시험을 통해서 너희를 유익하게 하려는 하나님의 계획이 있다는 것을 우리에게 암시하고 있는 거예요. За энэ дээр одоо тайлбар нь 12 дээр байгаа гэсэн шүү дээ. Тэрнийх нь юу гэсэн утга гэхээр хайрт хүмүүс мөн хэлж байгаачлан бурхан өөрийнхөө одоо энэ хайрт хүмүүс дээр эдгээр зүйлсүүдийг авчирснараа илүү том сорилтонд оруулж байгаа нь тэдгээрийг эдгээр сорилтуудаар дамжуулаад илүү багтгах тэгээ илүү сайжруулах илүү тэнхээжүүлэх гэсэн зорилго байгаа гэдэг бидний эндээс бас одоо дүгнэлт хийж болохоор юм. 그래서 여기 너희를 연단하려고 이렇게 말씀했잖아요. 연단이라는 단어를 энэ дөр болохоор та нарыг сорихын тулд гэж хэлж байгаа тийм. 자, 그렇기 때문에 이 다가오는 큰 환난과 이 시험은 우리 성도를 어떻게 보면 연단해서 더 유익을 주려고 하는 하나님의 계획이라는 것을 알 수 있습니다. Энэ дээр харах юм бол сорихын тулд гэдэг нь болохоор чинь галт сорилт гэдгээс өөр утга шүү дээ тийм ээ. Нэгдүгээрт нь сорин гэдэг нь болохоор чинь сорснороо илүүгээр дараад нь илүү танад ашигтайгаар эргүүлэх гэж байгаа. Илүү үр өгөөжийг өгөх гэж байгаагийн тулд гэсэн утгаар ингэ явж байгаа. 이 시험을 통해서 어떤 성도가 자라나게 하시고 또 자기를 잘 만들어 나갈 수도 있고요. 또 결과적으로 하나님 앞에서 상 받을 수 있는 기회의 시간을 주셨다. 이렇게 생각하면 됩니다. За энийг болохоор яаж өдөж авах вэ гэхээр эсрэгээр нь тэр хүмүүс сорилтын дундаа илүү төвчээртэй байгаад илүү ингэж авснараа дараад нь гарч ирэх дараад нь хүлээж байгаа тэр нэгүүлслийг эзнес бэлтгэгдсэн тэр ерөөлүүдийг авахын төлөө нэгэн зүгээр нэг юм шалгуур шалгуургүй хүлээж авах юм бол хүмүүс энэ дээр аль болох шалгуурт тэнцгээд нэг хичээх боломжсон. Энэ нэг талаараа ерөөл авах болцол гэсэн. 그래서 디모데후서 3장 12절에 보면 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 이런 말씀이 되어 있어요. За 1-р Тимот 3:12 дээр харах юм бол тэрэн дээр бас юу гэсэн гэхээр 3:20 дээр харах юм бол 목사님 디모데 전서로 했네. 아니 디모데후서 3장 12절이에요. 3장 12절이죠. 예. 2-р Тимот 3:12-ыг харах юм бол тэгсэн Иесус дотор сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсэж хүн бүр авчигдаг болно гэж хэлсэн. 그래서 4장 13절에도 그렇게 표현하였지요. 오히려란 단어를 썼어요. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이렇게 표현을 했죠. За харин энэ тал дээр мөн яг ижлэх мессежийг 1-р Петр 4:13 дээрээс өгсөн. 13 дээр Монгол Библиэр болохоор чинь харин гэдгээр орчуулагдсан байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ одоо пастор хэлж байгаа болохоор эсрэгээрээ гэсэн утгаар явж байгаа шүү дээ. 오히려라는 бүү гайх гэдэг өмнөх байгууллага эсрэгээрээ Кристийн зовлон хуваалцдаг баярлаа гэж хэлж байгаа ижлэх. 오히려라고 하는 단어는 우리가 당하는 그 불시험, 그 고난은 어떤 부분에서 보면 우리에게 유익을 주려고 하는 기회의 시간이다라는 그런 뜻입니다. Энэ дээр эсрэгээрээ гэдэг нь болохоор ямар утгатай гэхээр чинь ашиг авах гэж штэ эзнээс чамд ашигтай зүйлийг өгөх гэж штэ бас энэ бол боломжийн одоо энэ бол чам руу боломж ирж байгаа гэсэн утгаа гэдэг гэж хүлээж авсан. 그래서 이 불시험이라는 것은
우리가 그리스도의 고난에 참여하는 시험인데 언젠가 우리가 예수님이 재림하실 때 그때 그 수고에 대해서 인정받고 또 평가받을 수 있는 기회를 주셨다는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 이 시험을 즐거워하고 기뻐하라고 얘기하는 거예요. Мгм. Тэгээ тэр утгаараа юу гэсэн гэхээр аль хэдийн нэг хэдүүлээ эзнээс өгөгдөж байгаа одоо тань руу сорилт ирж байгаа галт мэд хүчтэй сорилт ирж байгаа шиг боловч нөгөө талаар болохоор энийг давах юм бол та эзэнд хүлээн зөвшөөрөгдөх те эзнээс үнэлэгдэх те ийм боломжууд ирж байгаа гэдэг утгаараа үүнийг баярлан хүлээж аваарай гэж. 또 성도가 이 고난 중에도 기뻐해야 될 이유에 대해서 여기 14절에도 이렇게 써놨습니다. За тэгтгэвч энэ зовлон донд баярлах шалтгааны талаараас 14 дээр үргэлжлүүлэн хэлсэн байгаа. 자, 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 이렇게 말씀을 했어요. 14 дээр 2 дугаар Петр 4:14 дээр та нар Христийн нэрээс болж зөвхөгдвөөс юрэлтэй. Яагад гэвэл алдрын болоод Бурхны сүнс та нарт дээр оршдгоо гэсэн. Амен. 자, 어찌 보면 불시험 당하는 것이 복받은 일이라는 거예요. За эндээс ялгаа авах тийм гал мэдийн хэцүү сорилтыг авах нь авж байгаа юм шиг авж байгаа гэсэн энэ бодол нь нөгөө талд харах юм бол одоо ерөөл авах боломж гэсэн тийм. 왜 그러냐면 тэгж баяр 그 불시험 가운데 고난받는 자들에게 하나님의 영광이 하나님이 그들과 함께 하실 것이기 때문에 그래요. Энэ донд буюу тэг зовлон донд гал мэд сорилтын донд байгаа хүмүүстэй бурхан өөрийнхөө алдраар тэднэртэй хамт байна гэж хэлсэн. 특별히 영광이라고 표현한 것은 그 시험 가운데 있는 사람들에게 하나님께서 큰 축복과 상급을 예비하셨다는 것을 예고하는 겁니다. За энэ дээр энэ ерөөл гэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр дараад нь бурхан тэдгээр хүмүүст зориулаад эх өдрүүдэд тэг их зүйлсүүдийг бэлдсэн байгаа учраас тэгж хэлдэг. 우리가 세상에서도 그렇잖아요. 어떤 큰 일을 치르고 나면 그 사람이 더 존귀하고 더 귀하게 보이는 것 세상에서도 그렇죠. Энэ дэлхий дээр угаасаа бас энэ хууль үйлчилдэг тийм ямар нэгэн тийм том ажлыг ч юм уу их агуу ажлыг хийгээд дуусны дараа яадаг гэхээр хүмүүс бүгдээр хүлээн зөвшөөрдөг, хүндэлж өгдөг тийм энэ бол энэ дэлхий дээр ч гэсэн бас байдаг хууль байгаа. 그렇기 때문에 고난을 작게 받은 사람하고 큰 불시험과 같은 고난을 통과한 사람은 그 가치가 다른 거예요. Тэгэхээр тийм учраас жирийн одоо сорилтыг даван туулах хүн болон гал мэд тиймтэй төсвөршгүй энэ сорилтыг даван туулах хоёрын туулж байгаа хүмүүсийг харах юм бол бас ингээд тэр хүмүүсийн ирээдүйд авагдах тэр зүйлсүүд нь ч гэсэн өөр гэдгийг хэлж байна. Левлийн үед ялгаатай гэсэн тийм. 그래서 다가오는 그 환난에 대해서 대비하는 성도는 오히려 그것이 나에게 복받을 수 있는 은혜의 시간이라는 것을 깨닫고 기뻐하라는 겁니다. Тийм учраас одоо ирээдүйд ирэх гэж байгаа тэр том асуудлууд, том сорилтууд, гал мэд тийм хүн сорилтууд танаас ирнэ гэсний одоо хариулт нь юу гэхээр тийм учраас энийг авахтаа эхлээ сэтгэлээ бэлтгэхдээ баяр хөөртэйгээр бэлтгэрэй буюу энэ танд дараад үнийг давах юм бол дараад нь агуу зүйл хүлээж авах гэснийг мэдээрэй гэдгийг сануулж гисэн. 자, 우리 그리스도인들이 다가오는 불시험, 이 고난에 대처하는 자세라고 할 수 있습니다. Тэгээ энэ болохоор чинь зөвхөн энэ үеийг биш. Ер нь Христэд хүмүүсийн одоо зовлонгийн өмнө зөвлөлөө зогсохдоо байж ах хэвээр одоо өөрийгөө бэлдэх байдал нь гэж хэлж гисэн. 여러분들이 다가오는 큰 시험이 올 때 이런 마음의 자세를 갖고 살아간다고 하면 고난을 지혜롭게 통과할 수 있을 겁니다. Тэгээ бид нэр ч гэсэн ялгаа авахгүй таны өмнө галт сорилтууд те ирэх үед та одоо ийм баяр хөөртэй энэ надад ирж байгаа надад өгч боломж гэж хүлээж авсан ийм байдлаар хүлээж авах нь ухаалаг одоо нэгний сонголт гэдэг хэлж байна. 자,
그러면 여기까지 하고 좀 잠깐 쉬었다가 또 하도록 하겠습니다. 여기 11시 8분이니까 11시 25분까지 쉬죠. 11시 25분까지. За бид орсон. 우리 우리가 이 다가오는 그 고난에 대해서, 불시험에 대해서 우리가 기뻐하고 즐거워하라고 그랬습니다. За бид нэр сая хэлсэн тийм хожим ирэх ялангуяа гал мэт тийм сорилтууд байх боловч тэдний өмнө эсрэгээр нь баярлах хэрэгтэй гэсэн. 15절로 16절에는 우리가 고난을 당할 때 성도가 조심해야 될 일들, 또 이 고난에 임하는 자세에 대해서 권면을 합니다. За 16 нэгдүгээр Петр 4:16 15-16 гэх юм бол бас бид нэр аливаа асуудлууд ирэх үед болгоомжлох ёстой зүйлүүд байгааг хэлж өгч байна. 자, 우리가 고난 가운데 있을 때 조심해야 될 것은 15절에 보니까 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 이렇게 말씀했어요. Ялангуяа зовлон сорилт гэдэг үгэн дээр анхаарах ёстой зүйл нь болохоор 15 дээр та нараас хинэн ч алуурчин эсвэл хулгайч эсвэл муу мухайг үйлдэгч эсвэл бусдын хэрэгт хошууд үрдэг нэгэн мэт бүү зовгоо гэж хэлсэн. 어찌 보면 예수 믿는 사람이 죄를 지어서 그 죄값으로 오는 고난을 받지 말라고 당부하는 겁니다. Энийг утгаараа энэ болохоор Христэлд хүмүүс гэм үлдээ тэрнээсээ болоод зовхгүй байгаарэ. Нэг гэм үлдсээс болоод битээ тийм зовлон үлээж гэсэн. 살인은 다른 사람의 생명을 죽이는 일이 아니에요. Энэ одоо энэ дээр гарч байгаа алуурчин гэдэг чинь хэн нэгэн хүний амьд хүрнэ гэсэн утга шүү дээ тийм. 예수 믿는 사람이 살인죄를 지면 그 얼마나 하나님의 영광을 가리우고 또 복음에도 큰 손해를 줍니까? 또 세상 사람들도 용납할 수 없는 죄잖아요. 그렇기 때문에 이런 죄를 지면 안 돼요. Тэгээ эзэн Иесуст итгэдэг хүн Бурхны хүн гэчээд тэгээ хүн алгаад ч юм уу тийм хүний амийг хүнөөгд ингэж ивэл энэ чинь болохгүй зүйл шүү дээ тийм. 또 도둑질도 우리가 8계명에 10계명 제 8계명에 도둑질하지 말라고 그러는데 남의 것을 어찌 보면 지켜주고 보호해야 될 위치에 있는 사람이 남의 것을 훔치고 남의 것을 자기 것으로 삼는 것 이거 아주 잘못된 겁니다. Тэгээ Христэл хүмүүс болохоор чинь бусдын зүйлийг бид нэр хамгаалж хайрлаж өгсдөг хүмүүс байтал эсрэгээр нь хулгайлаад байл болохгүй те энэ ч бас 10 хуулийн 8 дээр бас бүү хулгайл гэж бичигдсэн байгаа. 그런가 하면 또 악행은 뭐냐면 악한 행실을 가리키는 거예요. 시기나 질투나 또 남을 모함하거나 때로는 쉽게 얘기해서 남에게 손해를 주는 그런 여러 가지 일로 인해서 행하는 그런 악한 모습을 얘기하는 겁니다. За муу үйлдэгч гэдэг нь болохоор муу муухайг үйлдэгч гэдэг дээр нэг үгээр хэлэх юм бол бусдад одоо хохирол учруулах зүйлсүүдийг хэлж байгаа. Бусдыг муулах ч гэсэн энэс ордог. За тэгээд муу үйлдэлүүдийг хийж байгаа хүмүүсийн байдлыг хэлж байгаа. 그런가 하면 여기 남의 일을 간섭하는 자로 남의 일을 간섭한다고 하는 것은 그리스도인이 마땅히 간섭을 하지 말아야 될 것을 간섭하는 경우가 있어요. 그런 거 하지 말라는 겁니다. Христ бусдын хэрэгт төвшөөд өрөх гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ болохоор Христ итгэлт хүмүүс бусдын хэрэгт төвшөөд өрөөд авах хэрэгтэй хүмүүс биш ээ. Гэхдээ бусдын хэрэгт төвшөөд өрөөд яваад байдаг байдал гаргаж болохгүй гэдэг хэлж байна. 특별히 여기 남의 일이라고 하는 것은 세상 사람들이 행하는 일들 가운데 우리가 신앙적으로 덕이 되지 않는 일들이 있어요. 그런 일들에 대해서 간섭하는 경우가 있습니다. 그건 옳지 않은 거예요.
Тэгээ бид нэр ялангуяа дэлхийн хүмүүс юм хийж явах үед ч юм уу аливаа зүйлийг хийж явах үед бид нэр тэрлүүн оролцох хэсэг зүйлээр ингээ оролцоод идэх тохиолдол байдаг. Гэтэ ингэж болохгүй гэсэн. 자, 여러분들 한번 생각을 해보세요. 예전에 그런 경우가 있었는데, 여러분들이 사는 곳에, 뭐라 그럴까요? 불교 무슨 우상을 세워요. 불교에서 이렇게 무슨 탑을 세운다든지, 무슨 건축물을 세우는 경우가 있습니다. 그럴 때, 그 탑이나 건축물을 세울 때, 잠깐만요. 네. 그래서, 여러분들이 살고 있는 곳에 이 불교에서 어떤 그런 물건들을 세운다든지 할 때 예수 믿는 사람들이 같이 막 협력을 해가지고 그거 세우지 못하도록 데모를 하는 경우가 있습니다. 자, 그런 거 보신 적이 있어요? 그 예를 들어 그 불교와 관련된 그런 우상 같은 그렇지. 걸 만들 때 그렇죠. 그 신들을 막았다고요? 이제 그 예수 믿는 사람들이 모여가지고 시에서 네. 그런 것을 세우지 못하도록 막 데모를 하고 막 그런 적이 있었어요. 저 날라이어에서. 예전에 그런 적이 있었습니다. 그래서 제가 그 시에서 그러니까 날라이어에서 목사님들 불교인들이 그리스도인들을 모아가지고 그걸 컨설팅을 못 하게끔 막으라는 건가요? 막으라고 자, 어떻게 그런 적이 거 있었는데 그런 있었는데. 일을 그래서 제가 그 이야기를 듣고 그 일에 간섭하지 말라고 내가 당부를 한 적이 있었어요. 그죠? 우리 학생한테. Манайх нөгөө ийм одоо бусд нөгөө нэг ийм жижигсэн тий одоо жишээлбэл бусдын дэлхийн хүмүүсийн зүйлд ч гэсэн битгий хошуу төр гэсэн шүү дээ тий тэрэн дээр болохоор наглахад ийм юу хийжсэн нөгөө нэг юу гэдэлээ одоо нэр буддын ийм ямар нэгэн тийм дуган ч юм уу ийм нөгөө нэг шүтэн бий болгох гэж хахад Христ хүмүүсээ цуглуулангуудаа тэр тийш нь би очиод ингээд болиулаад тэр тийжсэн тохиолдол байсан юм тий. 그 Тэгээд 일을 пастор болохоор тэрэн дээр хандаад тийш нь битээ очоорой гэж сануулж ирсэн юм. 자, 제가 왜 그런 일을 간섭하지 말라고 그러느냐면 물론 우상을 섬기는 그런 어떤 형상이라든지 그런 것을 만드는 것 자체가 우리 그리스도인들은 용납할 수가 없지요. Тэгэхээр мэдээч хэрэг тэд нар чинь одоо нөгөө нэг хиймэрчтэн хийн гэдэг чинь бол бидний хувьд бол тэр бүлэжшүүрх ёсгүй зүйл мөн л дөө. 그렇지만은 우리가 여기 있는 말씀처럼 여기 간섭하는 자로 고난을 받지 말라고 할 때는 뜻이 있어서 그런 거예요. Гэтэ энэ Библиэр болохоор чинь битгий хошууд өрөө хошууд өрснөөс болоод битгий ингээд асуудалд орж зовлон аваарай гэсэн тий. 오히려 그 일을 통해서 아직 불택자들 가운데서도 불신자들 가운데서도 하나님께로 돌아와야 될 사람들이 있습니다. 그 하나님께로 돌아와야 될 사람들을 그 사람들을 지혜롭게 잘 인도해 나가는 것이 중요해요. 그럴 때 때로는 그들이 지금 현재 살고 있는 그 문화적인 환경에서 이제 보따를 섬긴다든지 할 때 그러한 부분들을 과도하게 제재를 하게 되면 오히려 복음에 큰 손해가 나요. 그래서 지혜롭게 하는 겁니다. 지혜롭게. Мэдээч хэрэг бид нар яагаад гэсэн гэхээр бид нар мэдээч хэрэг тэр хүмүүст сайн мэдээ тараах хэрэгтэй хэмжтэнүүдийг бүтээхгүй байх хэрэгтэй тийм зөвлөхгүй тэднэрт мөрөг бүүмөр гэж хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө талаар харах юм бол тэр чинь соёлын хувьд одоо тэр соёл нэг талаар хүмүүс чинь соёл гэж хүлээж аваад хийх шиг тэр зүйлээр нь очиод тий тэр газар дээр шууд бүү битгий бойл гэдэг юм бол тэр хүмүүс эсрэгээрээ одоо тий буцаад ингээ хавчлаг үүсэх магадлалтай. Харин бид нар тэр хүмүүс сайн мэдээ тарах хэрэгтэй боловч ухаалаг байдлаар буюу илүү өөр аргаар тэр зүйлүүдийг ингээ сайн мэдээ дамжуулах дээр анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 그래서 우리가 때로는 그런 어떤 그 단체에서 불교라든지 그런 데서 뭘 세울 때
그런 일에 간섭하지 말고 마땅히 우리가 해야 될 일을 하면 되는 겁니다. Тэгээ тийм учраас магадгүй цаашдаа ч гэсэндээ тий одоо юуны одоо буддийн хүмүүс ч юм уу энэ тэнд ямар нэгэн сураг босгоод ч юм уу тий ийм хүзүйл болох үед нь тийш нэ давхар очиод ингэж авах ш бид нэр тэр нь тийм хүзүүлээд очих шүү битгий дүрээрээ гэсэн үг. Харин зүгээр урд дах зүйлсүүдээ хийгээд явах хэрэгтэй гэсэн үг. 그렇기 때문에 이렇게 하나님의 영광을 비우거나 또 남의 손해를 주는 일, 때로는 남의 일을 간섭해서 하나님의 구원 운동에 손해 주는 일을 조심하라고 얘기하는 거예요. Тэгээ энэ дээр 15 дугаар бүлгийг 15 дугаар ишлэлийг дахин одоо дүгнэх юм бол бусдыг хохирох тий бусдад эсвэл нөгөө нэг бусдыг хохирох эсвэл бусдын ажилд хошууд өрөх аливаа зүйлсүүдээс болж Бурхны ажилд саатгах болохгүй гэдгээс болгоомжлоорой гэсэн үг. 자, 16절에는 그리스도인으로서 이 고난에 임하는 자세에 대해서 이야기합니다. Тэгээ 16 дээр харна гэх юм бол Христ сэтгэлд хүний хувьд зовлонд хандах одоо тэр таны хандлага ямар вэ гэдгийг сануулж өгч байна. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 마라고 그랬습니다. Нэгдүгээрт нь болохоор хэрвээ та Христийн гэх гэдгээс болоод ямар нэгэн байдлаар зовлон авлаа гэхэд тэрнээс битгий хичээрэй гэсэн. 그건 믿음을 지키는 일이기 때문에 그건 오히려 하나님 보실 때 그것은 칭찬받을 일이고 영광스러운 일이에요. 부끄러워하지 말라는 거예요. Тэр болохоор яагаад гэхээр нэгдүгээр та итгэлээ сахиж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар захин төлөөний тэмцэл яаж гэсэн үг те зовж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар болохоор чинь Бурхныг харахад тэр нь та тэр бац өгсөж байгаа байдлаараа Бурхан таныг хараад баярлна гэсэн утгаар. Тийм учраас энэ ерөөсөө ичих зүйл биш гэдгийг сануулсан. 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라고 그랬습니다. Харин ч эсрэгээр нэслээ тэр үйлсээр дамжуулаад Бурханд алдрыг өргөхийг бодоорой гэсэн. 왜 그럴까요? 이 그리스도의 고난에 참여할 때 언젠가 하나님 앞에서 상 받는 영광스러운 일이기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэхээр Христийн төлөөхтэй зовлонд оролцсон гэдэг нь нэгэн цаг нь болоод ирэх үед бид нэр тэр зовлонд оролцсоны хариуд нь эзнээс алдрыг авах ийм үе ирнэ гэдгийг сануулсан. 자, 그래서 우리가 베드로전서 1장 7절 말씀 거기 다시 한번 읽어보세요. За тийм учраас хэлээ. Петр 1-р Петр 1-ийн 7 гэхлээр хамтдаа дахин харъя. 1-ийн 7 хэмжиж өгдөө. 같이 읽을까요? 목사님 아니면 여기서 불러드릴까요? 거기 한번 읽어보세요. 같이 한번 1장 7절. 베드로전서 1장 7절. За 1-р Петр 1-ийн 7 гэдээс уншия. Ингэснээр итгэлийн чинь шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас жилүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэлээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм аа. 아멘. 여기 계시록 20장 4절도 한번 읽어보세요. За илчлэлт 24-ийг бас идлээ харъя. Илчлэлт 24. 계시록 20장 4절 한번 읽어보세요. Би сентинүүдийг харсан ба дээр нь залрагчдад шүүх хэрэг өгөгдсөн байлаа. Мөн Иесусийн гэрчлэл болон Бурхны үгээс болж цааслуулагсдыг сүнсийг би харав. Тэд араатанд ба түүний хүрэгт мөргөөгүй дух хийгээд гар дээрээ араатны тэмдгийг хүлээн аваагүй агаад тэд амилж Христтэй хамт мянган жилийн турш хаанчилжээ. 아멘. 그렇기 때문에 우리가 그리스도인으로 고난을 받으면 어떻게 보면 우리는 이런 마음의 자세를 가지고 오히려 부끄러워하지 말고 오히려 하나님 앞에 영광을 돌리는 그러한 삶의 자세를 가져야 될 겁니다. Бид нэр одоо энэ дэр одоо яг байдлыг харах юм бол зовж байгаа юм шиг болж эсрэгээр буцаагаад тэр эзэм очих үед буцаагаад таныг алдрыг өгдөх ийм замаар явж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. 사도 바울이 17절에는 성도가 이 고난 중에도
하나님이 기뻐하는 바른 삶의 자세를 가져야 될 이유에 대해서 이야기합니다. 사도 베드로가 그렇죠. 이제 베드로가 오늘 여기 이제 본문 17절 말씀 계속 이제 말씀 전합니다. 네. 17절 말씀에 네. 우리가 고난 받을 때 하나님이 기뻐하는 바른 삶의 자세가 있어요. 그 삶의 자세를 가져야 될 이유가 뭔지에 대해서 17절에 말씀하는 거예요. Бид нэр тийм учраас золон хүлээж авахдаа зөв хандлагатай байх хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Таны одоо хандлага байдал тань нийсний өмнө зөв байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэд яагаад зөв байх хэрэгтэй талаар 1-р Петр 4-ийн 17 дээр тайлбарлаж байгаа гэсэн. 자, 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었기 때문에 이렇게 말을 합니다. Тэгээ яагаад гэхээр Бурхан шүүлтийг эхлээд өөрийнхөө гэрээс би өөрийнхөө хүмүүсээс эхлүүлнэ гэж хэлсэн. 또 만일 우리에게 먼저 하면 이런 말씀이 있죠. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Эхлээд биднээс эхэлнэ гэж байгаа бол гэсэн утга байна. 그러니까 하나님이 어떻게 보면 이 고난이 다가왔을 때 성도들은 우리가 먼저 하나님께 심판을 받을 수 있다. 그런 마음의 자세를 가져야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид нэр болохоор эндээс авах юм бол шүүлт эхэлнэ. Гэхдээ тэр шүүлт чинь эхлээд надаас эхэлнэ штэ гэдэг бидний бодох хэрэгтэй гэсэн үг тийм. 자, 왜 그럴까요? 자, 우리를 하나님이 불러서 하나님의 자녀로 삼으신 것은 우리에게 사명을 맡긴 거예요. 사명을 맡겨서 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하라고 사명을 맡겼는데 그 일을 우리가 잘 감당해야 되는데 우리가 그 일을 잘 감당했는지 감당하지 못했는지 그것은 어떻게 보면 우리의 삶의 모습을 통해서 나타나는 겁니다. 네? Манайхан бүгдээр та бас пастор хэлж унж байна. 저기 여보세요? нэг асуух юм байгаад байгаа. Байгаад байна. Энэ чуулганы газар мазар, цуглааны газар мазар сайн алаахад нэг маргаан энтер гэж ярьлаа шүү дээ, тий. Тийм, тэгээд яг тэрний энэ тийм нэг асуух юм байгаад байна. Одоо ч сая би сая ясна гарч ирсэн харагдлаа яаж л байна л да. Тэгээд энэ талаар бас асуух, ярилцах юм байна. Яг цаг гарах болов. 자, 그 여보세요? асуух сайн юмтай гэж багшиг орж ирвэл. Би болохоор ер нь бол одоо би 11-10-аас хичээлтэй залгуулад. 저 여보세요? Тэгэхээр яах юм л доо. 이거 참. Тусгай цаг гаргая гэж үү та? 자, 우광대책 사모님. Мик нь хаагдсан байна таны. 15 минут дутуу байна л да. 우광대책 사모님. Яг сайн нөгөө налахад нэг ийм одоо